Na Gospodarski zbornici Slovenije je potekalo tradicionalno srečanje predstavnikov slovenskega gospodarstva z veleposlaniki in ekonomskimi svetniki, akreditiranimi za Slovenijo. Po uvodnih nagovorih predstavnikov Gospodarske zbornice so se gostom iz tujine predstavili še 3 slovenski kompetenčni centri. O njih so spregovorili Tomaž Vidonja, izvršni direktor kompetenčnega centra Odprta komunikacijska platforma za integracijo storitev, Jure Vindišar iz podjetja Enea, članice kompetenčnega centra Napredni sistemi učinkovite uporabe električne energije in centra odličnosti nizkoogljične tehnologije, ter Matjaž Lukač, predsednik uprave podjetja Fotona, ki je članica kompetenčnega centra Biomedicinska tehnika. In kako vidijo možnosti in priložnosti za gospodarsko sodelovanje s Slovenijo nekateri predstavniki tujih diplomatsko-konzularnih predstavništev? Bismillahirrahmanirrahim. ما همکاری بسیار خوبی رو با اتاق بازرگانی لوبلیانا داریم و از زمانی که سفارت باز شده یکی از جایی که به طور فعال با ما ارتباط داشت اتاق بازرگانی لوبلیانا بود. V imenu Boga mi imamo zelo dobro sodelovanje z Gospodarske zbornice Slovenije. Od takrat, ko smo tukaj odprli veleposlaništvo, moram reči, da z Gospodarske zbornice zelo aktivno sodelujemo. و در طی مدت ما سفر آقای خریبار رئیس اتاق لوبلیانا رو به ایران داشتیم با چند شرکت از اسلوونی. V tem času tudi spoštovani gospod Hribar skupaj z eno poslovno delegacijo je obiskal Iran. و همچنین از اتاق بازرگانی یکی از استانهای ایران به اینجا سفر کردن. In tako tudi so potovali od Gospodarske zbornice enega previnstva iz Irana so prišli v Sloveniji. و این نشانگر اهمیتی است که دو کشور برای روابط خودشون در بخش خصوصی دارن. Tako da to pokaže tudi za dve države tudi zelo pomembno sodelovanje med privatnimi sektorji. و ما همچنان در برنامه‌های برای توسعه روابط بین دو طرف داریم. Tako da imamo tudi program za razvoj sodelovanja med dvema državama, dve strani. و امیدواریم که در سال جاری میلادی شاهد رفت آمد حیات‌های جدید بین دو طرف باشیم. Tako da pričakujemo in upamo, da bomo lahko v novem letu oziroma v tem letu 2014 bomo imeli več obiskov med obe strani, iz Irana sem in obratno. During 2 years my assignment here, I am trying to make every effort to encourage business and investment opportunity to come to Slovenia and also to Japan as well. Excellent cooperation between India and Slovenia. Our trade figures have also improved in spite of the recession in Europe. And tomorrow there's a delegation being led by the Chamber, 24 people going to India. That itself shows that there's excellent cooperation, the future is bright. We need to try harder, to increase our trade relations and also investment relations. There aren't many Turkish companies in Slovenia yet, but we are trying our best to increase this amount and the number of Turkish companies. I think that we can do it. I mean, there is a potential there. Well, first of all, I'd like to thank the Chamber of Commerce for the invitation of ambassadors and diplomats for the annual reception. It means that Czech Republic is a very serious and very good partner of Slovenia in a business. We are one of the countries that belongs to 10 most successful, the 8th exporter to Slovenia with turnout of 1 billion euro per year. So I mean it's very important. And of course, we do see opportunities in investing in Slovenia. I'd like to point out last year Česká Dumárenská bought Savatech division, and we are now waiting for the result of public tender for making tunnel and part of road in Štofia Loka.